Hai miyang ngasisu ay video ano kuma purda laksare ay ngasi ko gi tiffin gumba ngangi degi ko gi breakfast gumba chabar ko samna dum ka samjam ba ya ba dina ko adu gumba ama degi chabar su hawba kan ba su kana ba ama ai sum miyang do usare age ba si ja ha ma si je butter ne ba ko butter ne butter se kitang khang sumanya yam da bi sumanya khadu bi ni yani bread sa hape tang sahan ba si yam ko da mai pik na lai thera ko hape tang sahan ba si se sahali ngai da sona kanda ai si kapchara ge si kan wa sin nang si je kakke ba maya mai si ba no jele ko si je kobi khara hape gajar khara hape degi morok tu khara hape degi simla mirchi hape tu miyang si je sida hapsen je ge miyang hapsen je ge miyang si sida tu ka anda jirum aku mama hapa ge ba jirum ahum hapsare sire angangi ko ki sauce pamba orasu adum happy ba yare degi pam da orasu hapta ba yare sine kida sumana hape duga sauce kitang happy ge da sine si sauce hapsare mayam cuman ama dum chaabada mayam dum puk than bane ba ko adagi puri gumba kari gumba se ayung ta la ta salaga di kuji kano se tawidana thau ta samba se kai ta ni da puri si tawro pani dana ko adum kuji kana tawda bane ba ko adagi jirum adagi sidi vegetable dum jawra bane na si masagi se vegetable jawni si se morning da dum si chaaba dum pha bane ba simple wala dum jum da kai chang da adagi yam hena lu go pona te ba si se kana jum to bi ba tiffin oidoni base angangi tiffin adegi si bazar gi posu sum tiffin se nai da na ko se fresh one dum isana hawraga si dum gore ko nang ji sauce hap ka me amai si semba loijere ko si angangi tiffin na sidane ne ma kagumba sida sauce puri hapre ba ko adu suma amu saning aga di hana ina si sima hapsare digi agina sina agi kanu ore ko breakfast ore ba ko si na ina sarani adegi angangi na sidane de mayam agi sinen sibu mayam support to biu nu si biu adu ngasi di matang si dum senjara